umnqweno ngabe yobeka imali yomnikelo wathi nathi imali sesazulwini ibothe ngamathena bomvu ukusema sabantu wathi zothetha iminikelo yabantu yenyuka nayo ukuthoba sabantu wathetha umkhosi kaThixo wathi utata ubhadela wasengapha kule ndawo yase-Texspray uthoba sabantu kasithi utata uMasango sithi umboniswa uwise bese ngumprofethi uthoba sabantu wasuka utata ubhadela phaya esiphambane nqafuka ngumoya wafika wabhala phansi uthoba sabantu wathi banje njalo abanoma kaThixo bayabhala i-statement sethethe nguThixo kunyathelisiwe ukuthoma silapha abantu kwethu silandela inkwekhwezi ukuthoma sabantu eyathi yafika kumhlaba sendisa ngabe sinimabambekele benza ingcwaba bathi utata uMboniswa kazubhitha kule ndawo ukuthoma sabantu bathi benza ingcwaba ngoba selefile engekafi ukuthoma sabantu kulo mlambo wasendisa emsingwane wathi ngafika kule ndawo utata walibona ingcwaba wafika waguga phezu kwami wathandaza ukuthoma sabantu basuka mama pha utata baya komama bathi nimhlebele lo muntu wenu uba kule ndawo besenza ingcwaba la ukuthoma sabantu udlula kuvaliwe uyedlula ukuthoma sabantu apha vule khona lezulu liyavula ukuthoma sabantu nambanda kwethu nalo ndawo sakhamka ngomthandazo Yabulela kuThixo endigcinile nam uthi mandithethe ndicela uxolo kuThixo kamani zapha uvele utata kum esithi tata uhamba pho ndihamba khona okuthula kusandleni ndiyabulela kuThixo xa ndibabona abantu bengumtholoba besiyakhaya bandiqala ndisengxakini ndihamba ndidakeni wavela utata wathi tata uhamba pho ndihamba khona ndiyabulela kuThixo akwabo uThixo ngasibamandla akuhamba indawo kaThixo ukuthobateli nomntana osedebheni ukuthobateli nomntwana uthi waprofethwa umprofethi oligana uthobateli wathetha kuye wathi mntanam uzuye umprofethi azabeka isandla andizubeka isandla uthobateli yamulela kuThixo imisebenzi emikhulu akwabo uThixo ngasibamandla osingelaka kwethu ngithanda siza ukulelo awufuthi ngabalanga uqala kwamela awubona elisha lo ubona njefa sumi akana